اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل ترى أنواع من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح صدوري. سلام عليك يا رسول سلام
الفريقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرة وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا يا نور مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا عودك صافي المبرد مرحبا مرحبا بردنا يوم النشور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا رأينا العيسى حنت بسورة إلا إليك والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك بسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله عند تحرير سطوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله حمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Aprilia, tepuk tangan.
Untuk harapan pertama diraih oleh dari Miftahul Huda dengan Ananda Siti Nur Aziza. Tepuk tangan. Dan untuk juara 3 dengan nilai 485 diraih oleh TPH Horikul Huda dengan Ananda Widya Anastasia. Untuk juara 2 dengan nilai 495 diraih oleh TPH Miftahul Huda dengan Ananda Bagus Dwi Santoso. Dan untuk juara pertama dengan nilai 505 diraih oleh TPH Miftahul Huda dengan saudara Ifnatul Fitriani. Tepuk tangan. Untuk sebelum piala dibagikan, saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya dari panitia lomba Isra Mi'raj. Mungkin ada kesalahan dari panitia, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Untuk penyaran hadiah atau pialanya saya serahkan kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda, Bapak Dr. Andes Muhammad Alvin. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak pengurus Takmir Masjid Miftahul Huda yang saya hormati, asatid dan asatidah TPQ sekelurahan Domas yang saya hormati, adik-adik remaja masjid yang saya banggakan, serta anak-anakku dari semua TPQ sekelurahan Domas yang saya cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini, mulai pagi tadi, Allah senantiasa menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini kita semua dalam keadaan cerah ceria, sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat minadz dzulumati ilan nur. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyerahkan hadiah kepada para juara ini, saya disuruh sedikit memberikan kata-kata, ya, karena di awal tadi dibuka oleh Pak Imam Kusnadi. Saat ini nanti saya akan menutup acara. Sebelum saya tutup acara ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik remaja masjid yang sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga pada saat ini kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Dan memang di ketakmiran sendiri tidak mengadakan peringatan Isra Mi'raj secara besar, dan alhamdulillah adik-adik remas masih mengisi acara ini walaupun cukup sederhana tapi cukup meriah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik remas, dan tolong adik-adik remas yang saat ini sudah bekerja seperti ini ditindaklanjuti
terus dipupuk kecintaan adik-adik ini kepada masjid, sehingga pada saatnya nanti adik-adik remas inilah yang akan memegang estafet kepemimpinan di ketakmiran Masjid Miftahul Huda ini. Dan kepada anak-anakku di TPQ semuanya saja, saya bangga kalian bisa hadir di sini dan terus tingkatkan belajar kalian, karena kalian nantilah yang akan menjadi pemimpin bangsa. Kalian mungkin dari sekian ini ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi ustadzah, ya, ada yang ingin jadi bupati, iya, insya Allah. Asalkan mulai sekarang giat, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan berhasil. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Pada akhirnya acara peringatan Isra Mi'raj yang dimulai sejak jam 7 tadi kalau nggak salah, sampai saat ini sudah jam 10.45, kiranya telah usai, tinggal memberikan hadiah pada mereka. Dan saya selaku takmir Masjid Miftahul Huda mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih. Saya akhiri pada acara ini, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara telah selesai. Di sini saya pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada TPHIS Desa Ndomas, dan sampai jumpa di lomba berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.